Oke guys, proses muat ini guys. Sapi banteng. Sampai 6 orang. Rak-patik. Aduh. Mas sapi satu aja besarnya kayak gini guys. Kita dulu cuma jajak. Troli ki ora kaya tabang. Terus. Mas maju apa mundur? Tarik, sadep pikiran tarik rene, Bro. Sabar. Diabani to. Ora obah blas, guys. Aduh maju dong, aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Gedoni. Wih, truknya datang lagi guys, ini muat banyak ini. Dadi. Mantap. Ini kayak anu ya. Itu kayak ingat siapa ini? Marquez, sumber ternak. Katanya. Ayo tok. Kok saya enggak dhewe ya. Kelihatan sapi ngamuk guys, monster ini hitam. Ngeri. Hitam dan putih ini guys. Turun di dalam biasanya ngamuk. Kita ikutin guys. Surabaya, Klaten. Wani bos? Wani ora? Nabur mau nang arep kok. Lah meh Mas. Up. Wani ora ngeduke? Apa? Wani ora ngeduke? Wani. Sampai aku sering sapi sing ngene-ngene ngedunaken. Lha iki galak lho. Galak ora masalah, pengen golek sing galak. Mulai sing galak malah nih. Ini anginnya agak berat, agak banyak kencang. Dari masih cari tempat landing. Oh, sip. Mantap, guys. Gas. Mas. Larinya kemana nih nanti? Waduh. Budi, hati-hati Bud. Ngeri. Wih. Hati-hati Bud.
guys, aman. Balik. Ayo. Banteng di Banteng Utara ini. Woi, mantap. Banteng Selatan ini. Wah, patam. Yo. Wih, bantengnya ngeri guys. Bisa. Yo. Macam mana? Bantengnya ngeri. Banteng Selatan. Salam dah, bolo TV dah. Awas dah. Salam dah, siap dah. Bolo TV dah. Mas. Waduh. Meletik, guys. Waduh. Waduh. Pecol tali. Waduh. Pecol. Set. Waduh. Mayu rono, guys. Pecol talinya. Waduh, belum dicekal guys. Waduh. Kepiye melayu nih gone? Sapi gede kok ono guys. Melayu rene. Putih guys. Buset. Waduh. Tali. Penyelamat ya. Sapinya jos ya. Set. Ganteng. Waduh, arep melayu guys. Buset, kari. Waduh. Modelnya sih. Oh, ini nyuruh dekuang nih. Ini nyuruh dekuang nih. Hah?
cengkram langsung guys. Kira apa patah ya? Patah guys. Kesleo. Segala kesleo. Bukan mau kesleo. Bro. Kesleo segala. Eh? Tergilir ya? Tergilir. Salah kakang pola pipi begini.